Šta biste pre izabrali? Da vaš najveći rival osvoji titulu ili da vaš tim ispadne iz lige? Mnogi fudbalski rivaliteti postavljaju slično pitanje, ali rimski je po ovom pitanju zaista jedinstven. Kod navijača Lacija postoji jedna čuvena izreka: ako Laciju izgubi, a Roma izgubi, sve je u redu. S druge strane, navijači Rome često kažu: više sam protivnik Lacija nego što sam navijač Rome. U sezoni 2009-2010 Roma se borila za titulu. Ostala su još samo 3 kola. Lacija u tom trenutku bio tik iznad zone ispadanja, samo 3 boda od crvene linije. Francesko Toti, zvezda Rome, nakon pobede u derbiju otišao je pred navijače Lacija i pokazao rukom gest koji je značio: ispadate iz lige. Već u sledećem kolu Roma je poražen od Sampdorije sa 2:1, što je omogućilo Interu da povrati prvo mesto. A onda u narednom meču Lacio je dočekao upravo Inter. Za Lacio je pobeda bila ključna jer su bili na ivici ispadanja, ali ako bi pobedili, Roma bi verovatno osvojila Scudetto. Navijači Lacija su skoro pa zahtevali da njihov tim izgubi. Utakmica je završena pobedom Intera od 2:0. Olimpiko je slavio kao da su osvojili trofej, a u jednom trenutku razvili su transparent na kojem je pisalo "Oh no". Čak i Majkon, tadašnji igrač Intera, izjavio posle utakmice: osjećali smo se kao da igramo na Giuseppe Meazzi, jer ovaj rivalitet nije samo fudbal, to je istorija, identitet i obsesija. Jer u Rimu poraz tvog neprijatelja često vredi više nego tvoja pobeda. Ova mržnja između plave i crvene strane Rima traje skoro pa 100 godina, a sve je lepo objašnjeno u novom dokumentarcu Večni rat na YouTube kanalu Prva Insta televizija. Bacite oko jer sledi reportaža iz Napolja sa osvajanja titule.